Nagagpak na din, masot. Tumbur ya. Ano yung pala eh.
tete na te lagi mulai te lagi palumpuning na batang rabok na. May komita raba pasangat do ta masambayang. Opuang ambe mamaselan suruga. Lante makarento temo opuang rampokan ni makuri sumanga tangiara belan na kamatian. Apa makuri sumanga kan ni belan na tontong kirasakan tu patunduan mi siapa akaboro mi opuang randuk jumay melambi opuang mangkamukan ni misisolan ungkarang itu may sara tengkarangan ki opuang denopa opuang niya tu may apa mang kakikarang ladeng gaina ang kipake lang katuang ki kaung pataro si katuang ki din siapa kang opuang na makarin to temo opuang malang mamukan sirampun ni ito paman na tumatuang ki opuang akti kumitang dekaboro malang alang keluar ganda yung opuang kasi kampunan kita temo yang tumatuang dahil ang pagkabanwa itong konang sakete natin dahil pamulay natin masiyang to dahil palumpunin natin patangrapin na tumatuang maranukan opuang nakamulaton kung usisolan ite may anak ampona keluarga opuang siya kami mento solanasa opuang den kani kesehatan melo opuang den ikan kama bupuan opuang denopa opuang nayate sara laki pamulay masiyang opuang maadin lamen dari melo opuang bilang natontong kumi opuang usisolan kan opuang ambil mamaselan suruga masambayang duka kan opuang temay apa tu ladi pake ladi angkaran opuang kamu opuang la tontong untunduy kan ni la undeng kan itu apa tu kipake na opuang ano ka opuang natang ki masusa bilan na yati tumatong ki lagi palumpun itu batang rabuk na sangadin na latontong tipa kamasen nila kirasakan lang sikatuang opuang ambil mamaselan suruga kipas sambayangan duka opuang kedem kita may raputalang opuang tumarasan dumay lalang larampo hindi tena opuang kamu opuang latontong usisalan ni deno pa opuang narangkang marampa ang pada inangkaran ito tingkarangan opuang opuang ambil mamaselan suruga tontong mo kami opuang usisalan kami lamsa rakyate rambut kasiyang selas ko at kabulusan opuang deno pa opuang na minto natin maadin na dahimelo dilan na tontong usisalan ang opuang siya tayo sa nga nalakilan mo ang opuang sa mga kabumas na opuang yate meron ka ng opuang kamu opuang tikilan mo ang opuang ang pasundo dilan na marin ka na bangat ang opuang kamu ang pamakan ya mo to opuang ya kirampo kami nitang mati ulo malaadin tontong kami opuang unsan di pangalingan kamu yaki opuang tete lang sangan na anak ni Yesus Kristus ya mo oto na siya katuang sa Diyos sa amin. Oh iya, udah diangkat malah aku pada dah aku pakaian temanin ni.
lagi mukanya. Sudah ada. Jangan dulu sebentar saja. Anu, ditutup tidak dibuka lagi tuh. Ya mau dipaku nih. Iya. Ditato. Yang mau lihat masih ada kesempatan. Ditato, bisa gitu. Mana sudah lihat? Seorang memang. Belum dilihat. Orang lara semua melihat. Dari tadi kau itu datang.
Dari ano ba kami Tidolo? Siya na lalo kini ang Iya. ko na ko. Iya, misalnya Tidolo kaya ya guys. Di papatiin din dulu naman ni seorang mati. Oh, papatiin mirok ko to lubang ano. Tira to lubang ano. Oh, na yan, ipaita yan, parado rin ko naman ni Sor Mati. Kaya di bilang sa papati, oh, yan na rin ko mo yung mga namin, yan. Nah, rin ko marakalawang ano? Oh, pasulay mo sini. Dali, may, laro may. Kira-kira dan 8 dia tuh anu yung kira-kira ya tuh anu yung dia tuh anu dan 8 na jadi FPI angka bangla ko dolo ako mo na sa wala lo Dan di sini. Saya rasa sudah aku beda di sini untuk sama kita ada dipakai. Betul di ikan. Nah itu sih nanti mulai kan di motor aja tuh yang kesal sih di bawah dan di bawah. yo kan ditanggung yo tuan yo ini macam artinya begini daripada yo nakatamani siksa sama anak bersama dengan pengalaman untuk teman-teman itu Iya. harus saja kita ikat harus saja Ano rin di ano bangko yung pakai boleh tadi ini ya. tadi Gantung dia. tidak Sakit
ada yung. Lahat yan po kami tayo yung taray. Kamanta na bisa rin putan na test. Dorong raka. Karami ba mirenti? Tiro pagpo na din pagpo na tali. Itu udah ada mandat, Saya ada tikadang itu. Tikadang. Sana pakai darat, darat. Belek. Tunggu dulu. Kadera tidak. Kadera. Iya ulun na teh. Ya, mela dulu lang kasi. Kalau saya na ya. Ya deh. Apa nya lo? Ya, ano na to? Late. Ya, mate daw ko lang isa di buka. Ulun na pala yan. Nakuha pa. Dokong tidak? Kaya kamilangan ini kamu yo. Pero kaya ba na siya? Hoy. Iya, dan kita bikin di kamar itu. Sarong mana niya? Awas ka. Asli si belakang. Baru ka niya bako. Penurun nih. Ya, terus. Narin pina ito. Ayo ha. Tara. Ya. Tara. Dito na, dami.
Kita tahu Indonesia. Karena masih mau tahu jadi ya. Si Teta Nina. Jadi susi Teta yang kita pamit dulu sampai ketemu besok. Tuhan berkati.